so aman chu insa kan rin nuai som paria ta thangin nuai som hi pali in car ni aggressive ta kani electric car he tiang range thale tiang englawa chuan chibai ule hei tuna hianin Hyundai showroom bongkon Lunglei ro ta ka mega voina hei helai kan huang hian Hyundai Creta electric motor du om deuh mai tlang zat na huna min on som ve a nakina khu honna nei don thona in lo thiranga in du zong chi ani karinga he motor ka muchak to khop maya a chim hriate soite po kan ngai thlanga mu nom deuh ron ti chok lo tum don ya helai huna hianin hei car du om deuh an zuar deuh maya tulai chu helai mun hi ani thal la sam ti Creta po hi thala kalvia ni turan ni hei tuna chonin lo kam le duak to a mi lo thlir sakanga karon tilang zelang o hei kapula hian chen pamuan te a info bikes lo oma tulai hi kan ju info car zo kalom bona chen info car sani hi tulai hi are ka til duga kan lo ngai man deuh hlek to a are san te po han soilok sela yeah dam sam lau chou tlang om na kan min mana dam don bo ti aron thar tho zela voin poi kala chiang kong over lo kala 100% lo ani tak chu adam zelang pathian zara chuan a channel po avul zelanga in la subscribe lo chuanin info cars ni khalo en ula pumuan te la subscribe lo chuan ka channel mi ho khan lova mtu lova subscribe te kan sei kan sei duwa chuan thil pakhat kan man vele right kan tum bikin chu kan la in tirem hlei thelo chan chu in rini hi an chol ni boxia chulai chu kan boina chol ni kan man hun ei rual thelo deuh leka holiday zon deuh leka ngai rem chara kan la right ngai tur anga yang chuan voina kan khu hon tur han ti mai la khu hon tur car hi electric car hi Creta electric hi angai dan toy te me ha soi saksela hei mi puilo tam main electric vehicle hi ti mai ang hei scooter te zo kan manual to a tlang sup to a then kaptan chuanin at chaper te poni theya ama ro chu electric ani na hianin kong chawein phur tam tan then kaptan chuanin man tlak lu tuk lo ve theita chu tiang ang chu ani don em hei ka hrebik chi lawa motor hi chu tlemina danglam deuh lek ta hetia phairama an test na te bokan an en to ta atlan thui thei zong kilometer zathum somnga tanga zali borvel ti te ni ta khatiang ang chin te kha chu ke ni tan chon zieviu tur angai la tin kong chola ma te po boilo tur angai la ti ani chonin scooter ti hovel ai chonin electric mang raw a chonin motor hi chu azia don viewin a hriata tin antinan tu ka va soi sel na ni lawin electric scooter kan mu ho chu scooter pa ngai thluk lo na a mela te engmo han lem te ve deu a electric deu big te ha om thin ni tin a thil da na te ti sang scooter pa ngai tlema phak lo na deu hret om thin ta hi chu Creta platform atanga siam ani wangin Creta thatna zong deu tho ha ala ron nei vek don ani bela drop thun ngai don box si lawa khalai ta ka kha thadon viewin na hriata aman ero hi chu nakina anan sei thonga a that zong shrim chuanin a that ka ringa tin ka soi tong khan scooter te le motor hi chu electric mang raw an siam dan aman de po ain thauta hi chu nuai som ni bor a base model po nuai som pakua borvel nuai som pariat borvel ni don ta tromber po mo on road chu tiang ni wang chuanin a that to khat view turanga yang motor pa ngai kan man theina hi chon man thei vek turanga yang ani tak chu po ni sela nakina dulega kom lenga lo poin midang te po kan kom mai theya kanon lal le takin tin in kom na hun kan nei ma saloka pumuan te an lir thelam an chil zau hian a oi om bik anti chu wanga han kom zau kan ni kha ati chiang tu ni pumuan te atel lo chara kim lo a ko har thlan zel kan thira thank you le hi voina CK Hyundai chung kwa swani hunrei takata kan lo ha nei to tunang lai changka na ina aken tel we al thei tel lova motor lan thei Creta EV tangza ikhom rinman pui tura kan chende roal cha local khom zong te nakin lama YouTube lama milo thil tu te in zawain kan lo lom sewa
chibar kana buk cheu ani helai huna hian Lunglei kan mang don lawa atop thlinga min en saka tin min en liam sak mai ni lawa motor nei mamawh inga mani chuan he motor hi min nei hon sak theu turin kan som na sabok cheu ani le hi veina CK Lunglei ten kharta EV launch na program miron som hi kalong em kalong pui em bok chewa kan le zel na tura du sakna kan chewa he motor lo le te po hianin bel som na he motor kan tanga ilo don nge thairan du sakna kan chewa ni a her le yang tihagan saya introduction claim kan penga tema he ruat fela kania sike hundai han digital head angin ko ma chuan heta choroma partner oma chuan voila hian Creta EV hi garon soi dola tlang pui chila kan pu te khan ron soi toa EV chung chang ang kha chu tuna chuan Creta EV ron chua hi tun ku manita 2025 amma hian EV kan lo nei ve toa chu chu a chung chia kan ti meita Hyundai Kona kan ti ta Kona hi 2019 khan sang hi som pakwa khan an launch toa chuan India khan
chu ni khami ron thak tu an ron thak tu chu Creta hi ta ni chu zia chu Creta hi India chuan SUV chuan sales chuan million hol ma saber khan ta khami ming choi khan an du sia company hian khata ta khan Creta ming ni thosi khan khami kha EV a khan ron let ta chia ta kona discontinue chuan chu kal dan tlang puni ta chuan ni electric shim ka lo soi zuai nga nikum 2024 khan electric shim two wheeler ni mo three wheeler ni mo for bus thleng pon electric hi noi som pakwa le ti khan thala I India khan chu I tu 20 kun sang ni le som ni pathum compare khan 27% ni na tamani chu zia chu sarkar hian EV hi promote tum to ma incentive te le environmental friendly lo ni zo ka wa in mi puitan le achat zong nan khan chu promote tum na hian pa nang sa ti kha min lo hriat pui ve shim don nia chuan tuna chuanoman lo soi tuning ka som ve le hal nga ala lo ma ne hun re ka la lo nga ma ro chu kan la khu hung chi lo wa kan thil soi tur tam ta ka hi a mu thei thon lo wa nakina kan khu ho nu na so ni mo lo ni ti khan kan lo mi tha thiam mai nga Creta ne chone nang vek thowa a body hi nin ta ka chuan ma ro chu EV ani wang khan thil tam tak kha ron trom thei ta lo wa an ti nan engine to po ha nei dong lo chiang sa chuan a malama hianin chiang sa langsar dewa danglam chu grill kha ron ko ve lo ta ni a plane payvek don ta mara chu pixelated graphic design an ti khera chu ron manga chon a ma hianin charging port po khawm ta ni a ma hian a then chu a hnung lama sira te om ta mara chu Creta chu a ma ron ong thum ta ni ti chuan a ma a bumpera hianin active air flap kha ron om ta John na kina ka soi fianga danglam na tiam ka soi podanga na kina features as kon soi no nia active air flap ron manga ichuan ake alloy hi chidang dau na ron manga aerodynamic poiturin aero alloy wheels an tikhera chuan ataya ra hianin LRR an tia chu low rolling resistance kan tia tuk chu ron manga chu adanglam na tlang pui kan soi the pachuni sela sonin nakina features kha kan soi donia sarf ko ta hun mangle lowang Creta hian battery capacity battery pack hi panhina rong kala 42 kilowatt hour le 51.4 kilowatt hour in rong kala chuan 42 zong hi ka soi lang lok anga 42 hi 100% charge khan a kilometer a range kha 390 kilometers kha atlan thei ti kha Hyundai na claim a chuan 51.4 zok kha asang zok kha chu fully charge khan 473 zali som sari pathum kilometers atlan theye arrange kha ti Hyundai India khana claim boka chu kan lo share ta tan chuan 42 zok kha ka kal lenga 42 zok kha a power pack kha 99 kilowatt ania 99 kilowatt chu PS in kan letanga PS chuan 135 PS ani chu PS chu kan let lenga BHP in chu 135 ani chuan 133 ani chuan 134 bulvel khan mai to ta BHP ang chuan 51.4 asang zo ka chu long range zo ka chu 171 PS aron nei ni 171 PS chu 126 kilowatt anei ni chu asang zo achak zo ti khadita chumi zo chu Hyundai India na claim chu 0 to 100 kha 7.9 seconds a thleng thei khadita chak don hle in ka sia verna kan nei kan 1.5 TGDI kan ti kher kha manual kha 8 seconds a thlenge an tian claim a chu 7.9 nia verna kha 8 anita chu an claim anita on road chuan kan test lawa kai ni chuan chu achak dan tur kha kan siat thiamin ka ringa chuan range ka soi power ka soya tuna charging ka soi tlang menga khata khan charging a hian khamita pani kha CCS2 kan ti combined state system 2 kha an mang vek to public station shim India rama charging station anga kha chon charge vek thei don ti na ne a pani ni khan chuan charging a hian level 1 level 2 level 3 om ta chu support vek don ta level 1 kha ka lo soi kha langa level 1 kan ti chu portable charger aron chom sa vek don an niam ber tang khan aron chom sa vek don a portable charger chu bi chu a watt za chu 2.8 kilowatt aron nei don a portable charger chuan chu antiran Aizawl kan lo sele le du ta chumi chu I charge taila ina kan in socket a chuan 15 ampere socket a khana ngai ni dona chuan India ina kan ban chu 220 le 230 volt
ข้ามีcurrent line ข้ากันมังตา electricity ข้าจุดตัดจวนเทเวกโดนตาจุดตัดจวน charge full tour 0 to 100 or 0 to 80 charge tour ขันดาร์การสมที่จะสมที่ปนิตละงาอย่าง level 1 จู portable charger กันตีจูจวนกันเลงะ level 2กันเลงะ level 2 ฮี home box in a watt เฮียงข้า AC current พังโดนนะจู11 watt 11 kilowatt อันนี้จู portable จู 2.8 อันเดียตัวนั้นin a กัน watt ที่ต๊อปอังจูมีจู11นี่ตาจู fully charge 0 to 80 อันนี้เราจน0 to 100ข้ามีตัวจวน4 to 5 hours สังไงเวทุง4 to 5 hours สังไงจูอันปัญหาที่อันนั้นนี่ชีพด4 to 5 hours สังไงตาจวน level 3อมเนี่ยตา level 3จู DC current กันตีไหม DC charging จู station ตักอมโดนตาจู50 watt 50 kilowatt บังต่อ50 kilowatt บังจวนจักโดนตุกตาอันนี้อันโซ่42 kilowatt hour battery pack ข้าminute สมนี่ปากาจังสมทุ่มินการะ0 to 80 ข้า charge โดนอันนี้อันโซ่42 kilowatt hour โซ่ข้า51.4 kilowatt hour ข้า0 to 80 ข้า58 minutes อ่ะ charge full โดน0 to 80 โซ่0 to 100นี่เราเป็น0 to 80 ข้าจูกันเราเชื่อแบบไม่ตัน58 minutes อ่ะจู charging station โซ่เจ้านี่จู level 3ก็สวยนะจูนี่ตานี่จูส่วนตัวน่ะส่วนน้องมันสวยตัวเราสวยเลยเซ่อะไรที่เครต้านี่นั่งกันตีต่อค่ะเท่านั้นที่ ground clearance for line อ่ะ200 mm เท่าขาแล้วนี่อ่ะจนนี้ battery หัวอย่างทุ่งตา dimension for line นั่งเวกจนที่นั่งลำค่ะที่ engine น้ำหนักขานินที่นั่งขาเราน้ำต่อทุ่งตานี่ boot space แต่เลยนั่ง43 ลิตรแล้วนี่อ่ะที่จนอันนุ่งที่ trunk กันเตียที่จนอ่ะมาที่ front กันนนติตาอมเสียจวนfront อ่ะขานิน front กันนนติตานี่ที่จนอ่ะมาให้ละเห็นน้ำตาอ่ะหูที่กันนั่นห้องอ่ะตาจน compartment น้ำตานี่จุด22 ลิตรอันนี้ตาที่เองก็แบกเตะกันมาบอกที่ตัวรังจีก็จูอาดาเวทเจ้าที่นั่นนี่จูจนนี้features ก็จูให้มี FP นะสวยๆให้กันสวยเลยตอนนี้ FP อ่ะกดลานเลยหรอกอ่ะperformance ขันกันดูดเลยหรอกอ่ะตัวนั้นอันนอนสุดโซ่ขัน motor beam กันเชื่อไหมกันอ่ะ motor beam ขัน range test อันไหนอ่ะจุดตาจวนอัน range test ขันกิโลเมตรจะสมรุปปังอ่ะกิโลเมตรจะสมรุปปังกันนี่Aizawl จังลุงเลยฮีจ่าสมรุปปากจังจ่าสมสรีเวลจุนี่ก็เรียกก็เสียจวนแล้วจวนกันเตะเทียมด่านจวนจุดตาจวนจ่าสมรุปเลยปากกิโลเมตรสันตานาจวน 100% fully charged ขันจะลีสมที่ปรุกค่ะอันมิตรขันหลังนี่จู MID ขัน multi information display ขันหลังตาจวนอันมันจัดจู216 kilometer range ค่ะอัลบังตีนะอันตานตัวขัน426 range จังขัน216 kilometer range ค่ะอัลบังอมเสียจู 56% อัลบัง170 kilometer โดนอันตานาจวน harsh condition ตั้มตักcondition เองที่แกกงทะเลาเตะ traffic เจ้าขันตกเวกเท่ากงเฉาเตะปอ hilly area จูอันตานเจ้าว่ามาเสียไพ่เด็กวัดขันที่เท่าตากันเอ็นจีหลังจวนเอ็นตูเขาเวกโดนใน YouTube ปะขันจูอีอัลบังจินจู216 kilometer range อัลบังอ่ะจวน 56% อัลบังอมเสียจูมอลมังเดว่าชุดจวนAizawlกันเล็ดปุ้ยเล็ดที่ตีได้เลยจูข้ามี fully charge คันจู battery pack ก็สวยจอกจู 51.4 อาสังจอกคัน long range จอกก็สวย42ในเราวินตัวนั้นก็สวยแม็กกี้ 51.4 battery pack จอกคันอีลุงในอย่าง distance ก็ up down เทียก็ตีได้นี่จูอี on road test กันนั่นเองจวนเราว่ามาเสจู on paper สั่งจวนเลขข้างจวนจูดิตาจวนอัน average speed อันมันค่ะ55 kilometers per hour อันกลานะtop speed อาคันจะเล่ปรุกอันเข่งเวสไว้บอกครับส่วนขัตรังคัน average consumption ครับ kilowatt hour ครับ 8.6 kilometers per kilowatt hour มากันอีกจูก็จะมีอันตันจีน่าส่วนอันดิ้งเจ้าว่า traffic อันกันเล่เจ้าว่าอันตันจากเล่เจ้าว่าอันตันเล่ฟังอ่ะเดี๋ยวส่วน 8.6 kilometers per kilowatt จู kilometers per liter ริงกัดทากันละกัน convert ส่วน 70 kilometers per liter ริงกัดทา70 kilometers per liter จูตั้มตักนี่20 กันไก่จวนตั้มกันติลุตุกตุนาลิเปียจวน20 to 25ฟันนี่จวนหวังจวน EV เฮียนขัดเตียงโซวะมาโซนไม่บักอะเกมันนี่ตาได้ environmental friendly กันตีปุยบักไม่อะคันขัดเตียงโซวะอะไม่เลยชาวบ้านชาเอ็มอีฟิวเอลปอทุนง่ายตัวเราหนีเฮียเตียนกันหาดำชุ่งอินด้านการขัดด้านการนี่กันหาดำชุ่งอิน portable charger กันเก่งกันล้มกันชาร์จเจ้าวะเลยเราเตะจุ่มมินได้เลยโดนล้มกันตีไม่ตัวโดนนี่ข้ามีเรื่องลูกกันปูนี่จวน EV จูมากันซ้อนสดๆโดนนะเกมันนี่รำเงียบปอมาเซ่สวยเลยสวยนู่ตีเตะกันนั่นนี่หินได้ปนผ้าละโดนะนักกีฬากันสายกันดีล principal กันอารมณ์สวยครับ
kan charging station om na turte khatiang te kha I chu wang chuan anei ngam ve to ti kha ke ma chuan karon soi du ani chu performance sang zong pon chu la chuan ma ka lo soi le se tu na son features ron ken tel poi mo tak ho kha kan soi nga ama ro chu atam em awangin ani nom man a hlo oma atlang puin hei tongkam kan thiat thiam thei dang tur mol mang takin soi zoi kan tumanga masabera chuan ADAS link regenerated braking system hadita je chuanin regenerated braking system hi EV chuna mang shim chimani chuan Creta chuanin ADAS nen khanin link big ta ni je chuan ran thokop don ta je chuan I brake a piang khanin ta hian charge alo siam ve don ta ni je chuan I brake a piang in charge siam chuan I battery I motor battery tam tak man ngai lo tur khan khami charge alo khol khan mang don ta je chuan fuel hemi battery tam tak kha hemi original battery man ngai lo khan in alo kholanga khami khan battery po mang tlem don ti na ngani chu je chuan chu pedal shifter ang khaum ve ta asset thei bok ta ni chu level 1 to 3 oma level 4 an chu level 4 thleng max oma chuan khami level a kha iti tampo le khanin a charge khatam don ta ni ti chuan khami kha a tho dan kha om le ta chumi chu accelerator it ha piang in automatic in chete na ron brake sak ve non che ni chu nang mana I brake lo po khan chu safety chi khat thau ni ta ni ti chuan in chumi chuan I pedal ron ken tel le ta ni I pedal technology hi chu kan lap mer shit lutuk lo mai theya je chuan I pedal technology hi single pedal pon ti thau je chuan accelerator ra chun tlang don ta ni nge it ha khan automatic in ron brake sak don che hemi I pedal hi ero hi chu I on ngai ve ta ni a pedal shifter a khan me ke uturama ve lama khan I pedal aron thlen ma ka chon velam pang khami instrument cluster kan ti kha steering a khan me ngai ta chu kan mel shit na vai khatna po ani mai theya then chon kan lo sha to mai theya ma ro chu tangkai tak tur ani ke khat cheng kan khalteng I ti pon a thei veka a brake man ka rab du ti pon a thei vek ti na ni chu ti chuan jing hang karon soi zoi active air flap kha enge zia le ti chuan helaya hianin ama hianin in tlang zong khanin aronin hong don ta ni chu thi lut don ta zia chuan he ta a khol thil che sang chem dai tur khanin aron siam ta mo a zo tong a ol sam bera chuan ti chuanin electrically engtin nge a gear hi om vele kan lo ti mai theya shift by wire amanga chu Hovel company lian berin an man ho ni ta Tesla te po han on se to kona te BMW te an mang vek Audi te pon an mang vek ani chu le EV a hian alo that big na chu tam tak oma kan soi seng to long ma ro chu chete hi soi kan tu manga gear thak olsam chuan gear thak dik lo om ve lo chuan helaya gear lever te helai nge velam panga gear lever nok lutuk tur kha abodai ta ni heta a signal light moya khanin column te hiram oma signal light ang do khan moya na oma chu kan her zo to mai ni ti chuanin a chung kha a thol pha ta em ta chu ta a chung thol tak chu anun mang tang khai vele ta floating console with open storage kan ti ta chu kina kan inanga kan shadon ta chon in car payment hiron poi mota ta in car payment kan ti chu charging station a khanin nisan moya chukte engamo a pona han chuka payment ti tur han chuk hangai ve to lo I bank account te I GPay te ni link vek thei ta chu charging station ai charge piang khan I motor ta screen tang khanin I pay ke thei to ni chu thil an da tharani ta ti chuan digital key aron mang ta hei tu na hian alcazar a hin ron oma zia chuan smartphone hi kan chabi ni ngala chuan smartwatch hi kan chabi ni ngal in motor chabi kha kan ken ve ngai to lo ni chu zia chuan smartwatch khai ken chuan engkimati thei vek ani chu digital key tang chuan 8-way driver and passenger seat hei hi tuna hian alcazar le tusona hian kan neya chuan Creta hian EVB karon omani chu zia chuan passenger big tan big khanin nge power driver seat kha om ve to don ni chu manual han ti khangai ve to lo ni chu ti chuan memory seat hiron keng tel to boka tuna hian alcazar le tusona chuan om nge ya chuan Creta EV hin ron keng tel ve ni chu an tho chu
memory seat kha 1 le 2 oma an tinan nung te wa thu dui lo ni mai thei I lo set to ta ni number 1 khan nang ma khan lo set ta la mi dang nan lo khalan lo ti dang lam thei nai to pon lo thu thei chu nang ma na fa set ta he lai ve hi la dik lo ti ngai lo khan nam 1 le 2 kham ta 1 ni met ke wa nang ma seat du dang khan ron ni set mai chuan welcome to track kha om bok ta kong kar hi hon ve le gentleman de na nu akara lo kham seat kha lo to nung don ta ni I khar ve le ator ma le don ang te po kha om ve to ta ni chuan passenger walk-in device hi chu hei po hi alcazara le tu sona hi na oma chuan garon nei om ve le che ta ni om sia chuan atnunga thutan hian in tolmara tol a chep ti hi anin om ve thin em ma chu ngai to lo tur khan hemi passenger seat a sira te hian me tur batan pali oma atnunga thutan khan awa met ke to mai don ani ol sam takin chuan dual zone AC hei hi kan nei tlang pui to kan motor a hian chuan heta ron om hi aron that bik em chu driver mode only om bik ta ni dual zone hi varna oma heta hi na oma alcazar om chho vek ta maro chu driver only bik hi ta chi na lom AC kha driver only tan chi a set thei tinang ani chu chuan in foldable seat back table IT hemi hi chu alcazar chi kan nei ria chuan ta hin ron om ve le ta chi ani om je chuan antina nungai lo thuta mi boy lutuk na tho ngai reng lo ni thei emo laptop man ngai reng te poi lo ni thei a chon a seat nunga hian in han koi chau zau tur khauma chuta chon laptop te cup holder te lo ma chuta chuan in nai thok pa thei tina ni chu chuan in virtual engine sound hi nom da te la hei hi EV chu hei thoma nei ve to lo hi antina kong sira kal thabai vak lo te emo ti ma motor local tang khanin sound kaum ve to si lo wa khami tang khan virtual engine sound ron ta mar cho ri hum don lo wa hi aron ri don mishing she thei phak tur verin chu chun lo ni ta chuan poi mo do vehicle lo do om ta hei hi inside and outside om ta tle ma camping ngai na tang phei chuan in hei hi thil thal do ani electric device chi sang kha laptop ani mo enge electric manga cho chum du emo ti mai te ang zo takin chu tiang chi sang power supply ngai sim kha kreta hian I power supply pe thei a chunga I du chuanin electric charge theya camping te mo thil in ti du chau pon light zong power supply thei vek hemi hian a pe chok thei generator lian chi ni chu tlan thei generator tlan thei ni deu ber mai chu om sia chuan chu vel chu ni abak chu kan thei hil pala lo om sia tiang khan ke ma tang chung du tok tamai la hemi features bi ga chon nakina zo du om chu kan zo rang theya ta ka chu ti kan zo don ya sa fi ku ta hun la ne lo ga chuan a trim kha kalo soi le hal bonga a trim a hian paru ka oma pali le pan hin an trena 42 zok 42 kilowatt hour khan executive smart O le premium kha oma chuan long range zok 51.4 kilowatt hour khan smart O le excellent sanai ni kha trim kha paru ka oma ma se pali pan hin an chen ti na ni chu chuan colors kha chuan om khan soi zoi se akalara hian avar kan ti mai oma chon a dum om dona chon fiery red ni a sen om dona chon gray om dona chon tuna kan launch tur hi ocean blue kan ti kherta chon ocean blue a po hi chi ti om le dona matte om le don ta ni ocean blue matte chon emerald pearl kan ti a shring ka ting si kha a matte om le don bok ta chon in dual tone ang khan ro kal bok ta ocean blue dual tone le white dual tone chu hau chu atop nan na chila performance ka soi kha kalo bel le thakanga Tamil Nadu based in electricity kha an chuta kilowatt 1 kilowatt hour a khan I cheng ruk le poisa som ruk angin an chuta chu na china an thlen chin khanita kalau chut ve me ya chuan keima ngai dan keima opinion na chuan lunglei thleng tur chuan 17.44 kilowatt hour kha ban ngai don ta an mani khan man chin khanita chu a poisa zong chuan za le cheng som panga an man chin zong kha lunglei thleng turin up down ni lawin lunglei thleng turin karen bi la kha an man chin kha sek sang chuan bil sang nei ta chu Tamil Nadu base khanita chu kan lo share vele me tan chuan atop nan a price kha chu kan dipin a thuron soi huna khan kha minon puan sakse ni ti khan kan lo me ni chu
lai khovel thiam na sang zela electric vehicle hi ngai poi mo zel nia a chan ber po hemi kan pollution na suri to ka wangte le greenhouse gas ti tlem nan te thil tam tak ani rolling environmental friendly te lo nia tin pollution te po pollution ti niama ei abi takin khopuya phe chuan tiang chuan kan khovel thang je tura hian kan la war chho je do na apoi mo tak zita tin cái đi India ram phe chu crude oil hi alalut nem em ber ta ji kan nia chu wang chuan kan mo na hi sang le bo kani tin hei mizo te hi thil tharing ti bu thang kan nia ama ro chu hemi electric vehicle aron chuatira two wheeler an chuatir te po kha kan han uar don chona ma se petrol engine nena compare kha chuanin enge ni atira ma kha chuan alola thato lo deu nge ni chu tiang dewa hlau nei deu ang chuan kan lang deu na khiata ama ro chu lakin zela cho nei Hyundai point Hovel company lian gam te jinga mi point hian aron siam chuak le ta chimine wang chuan heng company lian tena an test engkim paltlang ton ti te hi chu arin tla ka ni ti hi kaloring ve dewa chu wang chuan kan Hovel thang je tura po voinia hian helai hian aku honna mi tam tak ka chuna hoi ti mai the ma ro chu ka pi sia ta ni kalom ani etianga company lianina electric vehicle pral chu the tura ron pho chu khi aro pui ka tia chu wang chuan ke ni Mizoram phe chuan in war le zorin mangila tin economy ema kan sum le pai din mun te thlir chon kha ka report tuna kha kan ngai tha Lunglei thlen nan cheng za le ti vel chu ngai me tu te po kha aro pui ni chu khovel hun local zel tura chuan India point sang hi som thuma hi chuan target lian pui ania chu wang chuan voinia Hyundai company na hetiang mi pui le thei tura an pho chuak hi kalom le me mania ta khan pho chuak to in ka theboka chu ka lo khia dan ania company lian tena hetiang nga electric vehicle minan chop chua sak hi aro pui ka ti be him hima chuang chuan voinia hian on tel ve ka nia kalom hle ni Hyundai company ta chunga po Mizoram ang po in nakina maso nakal je tura te po thazo tema mi van tlang kun an le thei price niam zo te po hi lam chiam chu je tura be seila chu wang chon voinia hian helai muna aku honna program karon sim ve kalom hle mai ti kan sei du ni lome pura da lo la din chun zom selangin chuanin dealer principal le CEO te hi lo chhuak selangin ke kan zeido na nga pura ta hi alaya din selangin ti chuan ding le ve ya dealer principal le CEO te hani lo choi on ta selangin electric vehicle motor tuna kan khu hon tur leitu tur zong ten economic taka an motor an man the tur tele tuang taka an motor adin ko the turin du sang sa bernen wine yan the kek mang hian customer tur te du sang na kan hla ne ala khangai takin ke mi lo lak son sak ulangin ti chuanin aku hon na in kan chun zom don ani pakhat pani pathum in char pui theiyan pathum thleng kan chiaranga pathum na an khu hon don ania kan in ring tro le pakhat so na chim khan ni long tu soi tu tam tak ana oma mara chim na chim khan kan ni ru nei tu FP khan aban
ve ka kan dia principal ga ban soi na dia kha ang ko za ma sa photila ang za me kan ding lo man ku ka sambi no electric car hi ato khop me a thina so pona kan da I need 5 so no som nga do na nia som bi panga de train thana hemi tuna Creta hatian khopa features tha le a kilometer range tamsi hemi zata non siam thei hi min surprise khop me a dila principal kan ina ang pon chu bi chu kun sa tele anei tu ma sa pe ko he te na oma anei tu ma sa pe po hi a surprise viewing ka sheni mazana khan test drive sina aduai khan to man ogati stiang version aman hi aron te aggressive chumi pui ban thak tu le mizoram ni pui pian ama indira pui tan Hyundai in hetian khopa R&D center ne thasi in aman aggressive anon ti being as a Hyundai dealer I would like to appreciate our LSM is here with us. So I would like to appreciate the kind of aggressive price that you are giving to us. So amansu inside can do. Noi som paria ta changin noi som hi pali in karani. Aggressive ta kani electric car hetiang range trale hetiang englawa chuan tu aman kha chumi tamai se alobam ka tia kan customer ma sober tu puzorem tuanga chunga po lom thu ka soi khan ni se Bueno, hey, Creta Electric an tlang zap ka han bi chiang vela khala cha ong ko me he a chung hi chang ka lu tu ka la chuang ve ngai motor khal thin la chuang ve ngai lo tan chu kan bo mak maiเนี่ยจวนจินคันเนี่ยการหันมันหมดเดียวเล็กอ่ะที่ซอยกิมเราไปหมดเดียวประคัดกันเนี่ยตัว shift by wire ค่ะครับทิลไปหมดเดียวจุที่อัฐนัตั้มตักกันซอยบากอ่ะคันนี้ให้หดตานินใช้แบบตานี่จู่ๆผมจะจวนกีไรด่าไล่คันนี้กงขาดโพหงละปากิ้งหมดอันด่าได้โดนไอ้ปากอัลปุ๊บโดนไอ้เสียโดนเราตานี่กงขาดหงเอ็มโอ switch off ตาละparking mode anh đã ngã handbrake anh bật mal đấy rồi, chú hay hot tan tele khát tiếng anh chạy em ta này, car park anh đang chọn parking mode anh đang ngã handbrake anh bật hàng anh ta, chú hay mi shift by wire chọn ngay về tổ này chứ, hay hot sợi ta cái chọn cần veng cần nâu pui à, cần là sao mò, sòng sang apa, đủ đó này chứ, anh đi hay hot lúc tục lâu mò, bike thay hill mấy chi nè, bike thay hill cái motor chuông đấy anh chỉ khăn đi mò. ta cho nó chặt đòn này chặt đòn nó hey với nó car man tắc thì mọi ang ni china soi dan phei chorin India poisa cheng za som panga vela lunglei khen the na hey Creta Electric an tlang zara adu kha chorin ngai ven chi ho chon lova bel chiang ra u test drive tu om don này hay ni khal don na test drive the don ni chu em pon ni sela kan soi thui toin ka ria kan soi thui toin ka ria em pon ni se mi lo thira bang kan lo ma in lo bel chiang vek ngoni in lo le chur don nia kan lo me Zador wholesale na mun pui zaman ayatam item ji shang po kan wholesale thomno ji shang no panga changa pui tling ha khengin kan kol chikim hle plastic item po kan ne kim hle a abun lam chi slipper le chapal chi shang le phekhok lam po no panga changa pui tling bun thlengin kan ne boka gift item shang container lam po company shang kan kol boke no pang toys chi shang mi pale me che du chi kan kol boke in collection bong kon du tlang road Greenwood Hospital opposite Sipir bus stand a hian retailing engtik lai po in alei thei boke Aizawl pon lam kan thon sak theya Aizawl khochung kan deliver thei boke tom si thasi boy wholesale a lo bazar ve ro le Zador le achung lam wholesale na mun pui Bongkon Brigade Road phone 9862818869 8014661118